Ntabwo ushobora kumva ukuntu studio yakora filime ikinjiza amafaranga arenga miliyari 2 z'amadolari. Ushobora kuba wakibaza ngo se ni ukubera iyo filime wenda yakinwemo n'abakinnyi b'ibyamamare, ni ukubera bayamamaje cyane cyangwa ni ukubera tekinoloji idasanzwe bakoresheje. Mu mafilime arenga ibihumbi yagiye akorwa, hari filime 5 zabashije kugera ku gasongero ko kwinjiza amafaranga ari hejuru ya miliyari 2 z'amadolari, ari nazo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Ku mwanya wa 5 tuhasanga filime ya Titanic yinjije miliyari 2 na miliyoni 260 z'amadolari. Ku mwanya wa 4 tuhasanga filime y'ibitente cyangwa se zizwi nka animation Niza igice cya kabiri, iyo yinjije miliyari 2 na miliyoni 270 z'amadolari. Ku mwanya wa 3 tuhasanga filime bita Avatar The Way of Water yinjije miliyari 2 na miliyoni 330 z'amadolari. Ku mwanya wa 2 tuhasanga filime z'aba superhero Avengers Endgame yinjije miliyari 2 na miliyoni 800 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere tuhasanga filime yahize izindi mu mateka ya sinema imaze kwinjiza miliyari 2 na miliyoni 920 z'amadolari.